Kunzima emndenini womfana waseOkhalweni eMiddleover osekuphele amasonto amabili uNtanta eduze kolwandle ulinde ukuthi lidedele isidumbu sendodana yawo eminze ngeledlule eBrighton Beach eManzimtoti. Umndeni kaPhiwokuhle Shandu Mnyango 17 uthi kumanje awusalala ubuthongo ngoba-ke uvuka uyohlala olwandle zonke izinsuku ulinde isidumbu sendodana yawo. Umfana ominzile kuthiwa ubeke ubhudo olwandle nabangani bakhe ngesikhathi ethathwa igagasi emva kokucela abangani bakhe ukuthi bamshuthe ividiyo esemanzini. Udadewabo kaPhiwokuhle uLondi Shandu uthi akukho abangakwenzile bengumndeni ukuze kutholakale umfowabo. Umfowethu washona ehambe nabangani bakhe beyobhukuda olwandle bebeke baye olwandle kodwa-ke kulokhu asazi kwenzekeni. Ngelanga-ke amuke ngalo nolwandle abangani bakhe bathi ucela ukuthi bamshuthe ividiyo esemanzini. Bathi ngesikhathi besamshutha kuvele kwaqhamuka igagasi elikhulu elivele lamthatha. Noma-ke besamangazwa yilokho bambonile esentanta emanzini kwasho ukuthi nabo bayasaba ukungena emanzini ngendlela okwenzeke ngayo. Bathe ukuze kwaba khona noma-ke ikhaladi elalibhukuda nalo ngalolo suku elizamile ukuyombamba lifike kuyena lacela ukuthi abambelele kulona kodwa kamanzi abaxaka bobabili lagcina-ke lumthathile ulwandle ngoba nalo ikhaladi bese-ke liphelelwa amandla kusho-ke uLondi. Okhulumi lwamaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Ntshitunda uthe kuphiko lwamaphoyisa i-Search and Rescue yaseThekwini ibizwe eBrighton Beach ngomhla ka-19 Novemba 2024 emva kokuthi kunowesilisa obenenkinga ebhukuda waminza. Ukuthungatha lo wesilisa kuqale eGavis kuya-ke eBeach eMkhomazi nokuthatha-ke izinsuku ezinhlanu kuze kwalethwa-ke ne-drone ne-helicopter namaveseli ukuthungatha ominzile kodwa-ke wangatholakala. Kugcine kumisiwe ukuthungatha kwakhe kuze kwaba khona kokusho noma kuze kuba khona kokusho okuvelayo ngaye. Usho kanje uLondi uthe kuyaqala ukwenzeka lento emndenini wakhe. Uveze ukuthi okubuhlungu kakhulu ukuthi waba khona kumtshuzo ozimele ongena emanzini ngenhloso yokubheka phansi emanzini wafica-ke isidumbu. Abakholwa ukuthi esikamfowabo. Umtshuzi lo udluleke esimile eduze kolwandle wangena-ke emanzini. Uma-ke esebuya ubuza ukuthi-ke silindeni simtshelile ukuthi kumenze umfowethu. Ubese sitshela ukuthi sikhona isidumbu asibonile phansi emanzini sowesilisa ogqoke isikhindi esibomvu wagunda-ke nesichiko futhi-ke elimele ebusweni. Uthe-ke sigaxele ematsheni kodwa akakwazi ukusikhipha ngoba-ke kunemithetho elawula-ke ukukhishwa kwabantu emanzini kuchaza yena. Uthe-ke njengoba-ke behlala besolwandle noma-ke bagoduza yonke indawo kanti nemoto kamasipala ike ibalekelele ukuhambisa ezindaweni lapho ulwandle hlala khafela khona okusuke kumukile kodwa-ke isidumbu sikamfowabo alukasidedeli njengoba-ke bengasitholi. Uphiwokuhle kuthiwa-ke ungumagcini ezinganeni zakwabo eziyisikhombisa.